braćo i sestre, dobrodošli u moj novi video. Tema današnjeg videa jeste anomalije društva. Jako kompleksna i opširna tema koju ću ja pokušati da svedem na, da kažem, neke najkritičnije tačke u našem društvu. Danas živimo u dobu koji se naziva modernim, a u suštini je najveći eksperiment na ljudskim duhom u istoriji. Čovjek ima više informacija nego ikad, ali manje znanja. Ima više izbora nego ikad, ali manje slobode. Ima više prijatelja na mrežama, ali je sam kao nikad pre. Ovo nije napredak, ovo je prikriveno ropstvo, fino upakovano u marketinški osmeh i vrednosti 21. veka. Nekada se znalo ko smo, odakle smo i šta branimo. Danas se o svemu što je bilo raspravlja kao o nekoj opciji. Istorija se prepravlja kao tekst u Word dokumentu, u skladu sa trenutnim interesom velikih sila. Narodima se oduzima pamćenje, jer bi bez pamćenja nema ni otpora. U školama se sve više ne uči kako se srpski seljak digao na ustanak, niti zašto je Sveti Sava pisao o moralu kao temelju države. Učimo o evropskim vrednostima, ali ne znamo da je Evropa nastala na našoj žrtvi. Kada narod ne zna svoje korene, lakše mu se proda tuđa zemlja i tuđi identitet. Istoriju moraju pisati istoričari, ne političari, uvesti lokalne arhivske projekte, digitalizovati stare dokumente, učiti mlade da proveravaju izvor, ne da veruju autoritetu. Nacija koja se seća ne može biti porobljena. Škole su postale fabrike diploma. Mladi izlaze sa titulama, ali bez ijedne veštine. Profesor je postao birokrata, učenik kupac, a znanje roba. Znanje bez novca danas ne znači ništa, jer su nam napravili sistem gde se poštenje i znanje ne plaćaju. Doktor prirodnih nauka radi u kafiću, a mediokritet sa partijskom knjižicom upravlja ministarstvom. To nije slučajnost, to je dizajnirana nepravda. Nekad je znanje bilo vrednost kao u Sparti fizička snaga. Čovek je morao biti mudar i snažan, jer slabi nisu mogli braniti slobodu. Danas čovek ne mora ništa, osim da ćuti i prati trend. Zato uvesti praktičnu nastavu od osnovne škole, kurseve veština, kritičko mišljenje, finansijsku pismenost. Profesorima dati dostojanstvene plate, jer oni oblikuju generacije. I naravno, pročistiti profesore. Ne može svako biti profesor koji je završio škole, da kaže. Mora biti etičan. I najvažnije, učiti decu da vrednost čoveka nije u oceni, već u znanju koje može da koristi. Nekad se znalo, vojnik brani zemlju, narod poštuje vojsku, a država stoji iza nje. Danas uniformu nose mnogi koji ne znaju zašto. Snaga vojske se ne meri paradama, već moralom i disciplinom. Kada vojska postane sredstvo politike, narod postaje talac, a kada narod izgubi poverenje u vojsku, onda više nema ko da brani istinu. Zato treba profesionalizacija sistema, oslobađanje od partijskog uticaja, obrazovanje za sajber bezbednost i hibridne pretnje. Vojnik mora biti i fizički i moralno snažan, kao Spartanci, ali sa svešću i tehnologijom 21. veka. Služiti otadžbini mora ponovo biti čast, a ne nužda. Danas zdravlje nije pravo, nego privilegija. Čekaonice su pune siromašnih, a privatne klinike
pune uspešnih. Narod plaća zdravstvo kroz porez, ali kada se razboli, mora da plati ponovo. Doktori odlaze, sestre rade po 3 smene, pacijenti kupuju špriceve svojim novcem. To nije zdravstveni sistem, to je tržište bolesti. Farmakologija, mafija, farmaceutska. Sam sistem zdravstva je veoma loš. Ne može se završiti trogodišnja škola, zatim upisati neki kurs medicine i postati medicinska sestra. Zato dati prednost preventivi, organizovati besplatne sistemske preglede, zdravstveno osoblje platiti po učinku, ne po partijskoj liniji, i pratiti poverenje u državno zdravstvo, jer bolnica nije firma, nego svetinja života. Mediji više ne izveštavaju, oni programiraju. Svakog dana serviraju strah, laž, senzaciju. Istina više nije vest, već je rizik. 1 minut na televiziji košta više od jednog života. Novinarstvo je postalo reklama, a narod umesto da misli, on bira kanal kojemu najmanje smeta. Zato transparentno vlasništvo medija, javni fondovi za nezavisno novinarstvo, medijska pismenost u školama i jednostavno pravilo, ako medij laže, gubi licencu. Sloboda govora nije sloboda manipulacije. Danas je kultura zamenjena estradom, moral influencerima, a ljubav emodžijima. Nekad se znalo šta znači čast, reč, poštenje. Danas je dovoljno imati pratnju i filter. Siromaštvo duha postalo je društveni standard. Ljudi više ne razgovaraju, nego se dopisuju. Ne dele hleb, nego lajkove. A deca više ne gledaju u nebo, nego u ekran. Povratak pravim vrednostima. Lokalni festivali, javne biblioteke, kulturni centri. Kultura nije trošak, ona je temelj identiteta. Čovek bez kulture je kao drvo bez korena. Živi, ali ne raste. Telefon zna više o tebi nego što ti znaš o sebi. Gleda, sluša, predviđa i oblikuje. Tehnologija više nije alat, postala je gospodar. Umesto da mi koristimo mašine, mašine koriste nas. Sloboda je sada u megabajtima, a čovek je podatak u bazi. I sve se prodaje, od misli do emocije. Zato digitalna pismenost, zaštita podataka, transparentnost algoritma, razvoj domaćih aplikacija i softvera i najvažnije, isključi se ponekad, jer čovek koji ne ume da ćuti bez ekrana više nije čovek. Sistem je stvoren tako da radiš za dug, ne za slobodu. Kredit je novi oblik lanca, banke su novi hramovi, a kartica nova molitva. Narod radi da bi primio kamatu, a država služi da bi je naplatio. U Srbiji se radi više nego ikad, a živi teže. Zašto? Zato što vrednost nije u trudu, nego u vezi. Finansijska pismenost u školama, podrška domaćim preduzetnicima, javni tenderi otvoreni i kontrolisani i jasno pravilo. Novac mora služiti čoveku, ne čovek novcu. Vera je nekad grejala, danas se prodaje. Crkva više liči na banku, a sveštenik na menadžera. Luksus hrama postaje sramota pred siromašnim narodom. Vera nije ritual, već način života. Ako ti ne menja srce, onda je samo navika. Povratak skromnosti, otvoren dijalog, služenje narodu. Vera mora biti glas svesti, ne politike. Na kraju idemo nešto i o toj politici.
Partije su danas korporacije, političari, prodavci, a narod kupac i talac. Narod ne bira najbolje, već najglasnije. Umesto države koja vodi ljude, imamo ljudi koji trpe državu. Ograničenje mandata, finansijska transparentnost, direktna demokratija i najvažnije, narod mora ponovo misliti kao državnik, ne kao navijač. Ovo nije poziv na revoluciju, nego na buđenje, jer pravi rat danas nije između država, nego između istine i laži, između slobode i kontrole. Ako želimo novi svet, moramo početi od sebe, od svog rada, od svojih navika, od svoje porodice. Zato budi kao Spartanac duhom, kao Svetosavac dušom i kao čovek delom, jer narod koji ima svest i moral ne može biti porobljen ni oružijem, ni medijem. Do sledećeg viđenja, pozdrav braćo i sestre.